reka tuguhe ikaze wo komeze gukora subscribe, kaduguhe ikaze kandi weho uri mu bihugu bitandukanye. Burya ikintu cya mbere ni amakuru, kandi mu buzima numenya amakuru uzaba ugize ubumenyi bwiza. Kandi burya ngo iyo umenya amakuru umenya aho isi igeze, ukamenya aho igihugu cyawe kigeze, akarere, akagari se, umurenge, byose bigatuma umenya amakuru atandukanye. Igihugu cy'u Burundi rero urujijo ku rupfu rw'abarwanyi barenga bagera ku 100 biciwe mu ishyamba rya Kibira. Nitwa Eric Nshimiyimana, iyi ni Bizara TV Rwanda, muri kumwe buvumbuzi, bushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyegeranyo bitandukanye muri politike, ubuzima, urukundo, byose bijyanye na tekinoloji tuzabigwa. Reka nguhe ikaze uri mu gihugu cy'u Burundi, Bujumbura, Cibitoke, naho kandi mu Rwanda, ubwo ni mu ntara zigeze kuri enye zose zigize u Rwanda, uturere 30 ndetse n'umujyi wa Kigali. Abari kutwumva bari Tanzania, abari Burundi, abari Kenya, abari Uganda, abari Sudani, abari Central Africa, South Africa, West Africa ndetse na North Africa, mwese mbifurije ibihe byiza. kandi wowe ukoze subscribe ndagushimiye, nkuhaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Ibi byose rero tuba tukugezaho buri munsi ni ukugira ngo umenye ibikorwa bitandukanye biba biriho bivugwa hino hatandukanye. Rero isobanura cyangwa se hari amakuru atandukanye yizewe agera ku kinyamakuru, ku binyamakuru bitandukanye, nuko yemeza ko mu gihugu cy'u Burundi bari mu kiriyo kivanze n'urujijo nyuma yaho abasirikare barenga 100 b'icyo gihugu hamwe n'izindi nyeshyamba baziyunzeho cyangwa se baziyunzeho basanzwe bishwe mu ishyamba rya Kibira. Leta y'u Burundi rero ntiremeza cyangwa se ngo ihakane ayo makuru. Icyakora amasoko yacu yatwemeje ko imirambo y'abasirikare kuri ubu iri mu bitaro bya gisirikare. Abishwe ngo rero barimo abo mu ngabo za leta y'igihugu cy'u Burundi FDNB, abarwanyi bo mu ishyamba rya FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Izi ishyamba kandi urazibuka kandi zashize zirimo abakoze jenoside yarakorewe abatutsi umwaka w'1994 bagasiga hishwe barenga miliyoni. Abo kandi basanzwe bishe abo mu mbonerakure ndetse n'abandi batandukanye babiyunze ku ngabo z'i Burundi. Birakekwa ko kandi abo bose bari muri iri ishyamba rya Kibira mu mugambi wa leta y'u Burundi wo gukomeza guhuriza hamwe abarwanyi bayifasha muri gahunda yo kubaka cyangwa se yo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Abasesenguzi kandi bagakeka ko izo ngabo zishobora kuba zaba zishwe biturutse ku gusubiranamo hagati yazo ubwazo. Urumva hari ukuntu ingabo zishobora kugira gutya ugasanga ntiziri kumvikana ubwazo, zikaba zakisubiranamo, ugasanga zitangiye guterana ingumi, amasasa akavuga, ibitwaro bya kirimbuzi, ugasanga hagati yazo ziri kugenda azica. Numva ko ibyo byose rero biyumva iyo ibintu bikorwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko mu buryo butaziguye, ni naho mpamvu usanga intambara z'urudaca zishobora gukomeza zivuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru kandi ava mu gihugu cy'u Burundi akemeza ko leta ikomeje gutoza abarwanyi, aho ngo bakeneye ingabo byibura 50,000 ziganjemo abo mu mitwe isanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo gutegura kugabaho ibitero bitandukanye. Ariko urugero kejo ubundi Perezida Paul Kagame dukunda cyane yavuze ko nta muntu ushobora gutera u Rwanda. Si ubwa mbere kandi muri iri shyamba habonetse imirambo y'abasirikare, kuko muri Gicurasi uyu mwaka nabwo hari hatoraguwe imirambo igera kuri 32 yambaye impuzangano z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si igitangaza rero kuba ingabo za Kongo zasangwa muri
muri hariya rwose muri Kongo cyangwa se zakisanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikisanga mu Burundi, kuko n'ubundi Burundi muri iyi minsi bufitanye umubano wa hafi cyane ariko n'ingabo z'u Burundi, kuko bari gufatanya. Uribuka ko ejo bundi hasohotse n'ubundi inkuru ivuga ko igihugu cy'u Burundi kiri gutoza abana, urubyiruko cyane abasore bagera ku 10,000 kugira ngo byibura babe 20,000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero ubwo ugenda ubyumva ntibikagukura umutima, ahubwo ujye wumva icyo ubutegetsi bw'igihugu cyawe buguha, wumve icyo ubuvugizi bw'igihugu cyawe bukugezaho, ubundi ukomeze wikorere umurimo wawe. Ariko nyaboneka jya umenya amakuru aho bimenyegeze, numva hari ugushaka gukubiramo amacakubiri, guteza umutekano utari mwiza imbere mu kagari, mu murenge, mu mudugudu utuye, ugeze amakuru ku buyobozi hakiri kare. Niba ubonye umuntu mushya mu mudugudu cyangwa se mu kagari wanyu utamuzi, wizuyaza, ahubwo bimenyesha ubuyobozi bw'umudugudu bukwegereye. Nitwa Eric Nshimimana, nayindi neguza naho ubutaha.